paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Well, kumusta kayo manen, Aso Kimi? Naimbag nga oras yung amin nga awan labas. Ala sige, kas itisigod adi pa'y metlaan nagbaliw at to'y manen ti maysa nga istorya nga income ipaay kada kayo. Ket siyempre, istorya ana daw manipod iti dinto ag kupas apadas ken pakasaritaan to'y kakaisuna. Dawanan nung labida tayo anay. Kapitan Enteng. Mano amin dagiti ginatang ko kagawad. Sa nga gasot amin, Kapitan. Tatibayat ka. Mabiit laang ta isupot ko dagita ginatang mo. Ay, saanin kagawad? Adain tugot ko ang basket. Ay na, kasta kumaamin agumatang, Kapitan. Mangitugot da iti bukod da basket. Pagwadan a kapitan ko naman. Adtuyan dagiti ginatang mo, Kapitan. Sige. Mapaan ako nakasteok. Ay, Marituyang. Bakit lata nagkatawa ka? Ay namaray, di mo nadlaw jay t-shirt ni Kapitan. Apa dya t-shirt na? Kat no nagdakkel jay pisang iti kilikili na. Isungay inapot ko ti agong ko, idi nagsabat kamay ta sumngaw di ang lit na. Ay, isumot lagayam asan ka nagtagtagari itay Ay na, saan samot adungdungwon ni Maribanang ni Kapitan. Pagkunamay. Kat no di na pa'y madaik jay pisang ti t-shirt na. Nay, Kapitan, apay nga paprusam ta tiyan mo. Ay, mabisinak Di pala nang rugrug iti session, mabisin kan. Diyak nga binakan ka. Ay, na. Nay, Ay, di mo kunain, adi na kainlutuan ni Maribanang iti kanam, Kapitan. Saan nga raw? Ay na, kaasi kamot. Ay na. Mabisin kan, Kapitan. Uy, Maray, talaga gayam asaanan nga asikaswan ni Maribanang ni Kapitan. Kunak tumot nga minken ka. Di na ilutlutuan iti kanan na. Ay, awanan ti ayat iti nagbaitanda. Husto ka, Maray. Kasanumot nga main, Maray. Lakay kun bakit dan. Purawon ti buok da. Agpadada pa yun abungal. Ni kwarog mat dayjay. Ayabang man. Ay, wan, sige. Kwaraw! Apay na natuyang. At daman-damagan, May. Aw, nanya ti damagan niyaw. Agin inayat ka di pa'y daang kulken antime? Ha? Apay na damag mo dahi ta? Kasano? Kasla nabaybayan mo ni Kapitan. Pisang pa'y ti t-shirt na. Kan sumrek ije barangay hall asaan anangan. Oy, naktuman ida kita ni Jebalayda. Mangan kayo ka din. Ay, uwan kwarong. Umaykan sumango ka kada kami ka ni uncle mo, kwarog. Ay, katuan Saan ka ngagtugaw di ta nagbaitan mimit? Ha? Ay, dito yung arudigay. Oo. Ay, Dahito ti ka na. di. Huston, me. Ayan. Me? Nami. Oh. Apay akitaan na kami ti kasta, kwarog. Uwan Kain ka na. Nag-sweet kayo matan iti awag yaw iti tunggal maysa. Una. Ken. Me. Oy. Amangan numakuton kayaw. Agngangakan tasubuan kanwan. Sige. Yay. Agsinsinubo kayo ba'y? Uray asin laang tisidain niyaw. Asin ayat ti sidaan mi. Kat no chicken fried. Ayan mo ti chicken fried nita. Asin mo't da ito'y nakaplatito dito'y sangwanan niyaw. Ang kwarog. Fried chicken dayta. Oh, kalutluto laang.
Crispy ko naman. Ha? Me, Ah? si kamot ti subuhat. Ah, Yes, lako iba mo ti sububon. Agam, lakulat ni Antim Kwarog. Na. Me, dandani mo tan umanay ti kutsara. Ay na, adamanin update di ichismis ko kan kamaray. Na, mayat updated ka kanayon, Maray. Siyempre amam, saanin nga agtungtungtung da kapitan kan maribanang. Nagkuna. Siya, Ape anak ko nam tikasta. nakaululi mag-ijebalay da. Saan akasarsarita ni maribanang ni kapitan? Kastamot ni kapitan kin ni maribanang. Aniya? Kaya't mo asawan. Saan da nga agpimpinan sen? Ay, correct ka dyan, Maray. Ay, sos. Dumakdakkel sa talaga ti gulo itinagbaitanda. Iti mabeay, agsinadaan. Ay, posible mapasamak ti kasta, Maray. Sige, Maray i-update kan tumanin no addan tupay madamag ko. Ni kwarog kumakay ti mayat pagdamagan. Nikat maribanang Saan mo ngamin nga umay dito'y tersenak? Ay na, Maray, kasano nga umay, kat addamot pagdaldalanan na. Ay, sa bagay, maawatak. Tauray siyak met no adda pagdaldalanak akas jay, jak rumrumwar. Tapay mo. Wala, tapag chismisan daklaeng dagiti taaw. Ay, kas iti aramidon ta ita, Maray. Katuan, Maray. Ay. Chismis dahi tuyay. Ay, Saan ka kadingag pasada ita, Kwarog? Inton madamdama pa yung Uncle. de. Ay, apay, me. Ay, inak man agsak daw. Ay, siya kon, me. Siya kon, de. Siya kon ko na. Anyakat ni de kon, aya. Na. Siya kon kunakmat. Ha? Sige, si kamanlangin, me. Ay, de. Ah. Sikan agayam. Na, Ay, ingkan. Si kan, me. Sikan kunakmat, de. Si kan Kwarog tapno malpasin. Ha? Ay, impa sa'yo man ti trabaho yung kanya kaon. Antay, nakagpasadan. Sige. At tapay ko madamagag. Anya day ta aya. Ichis-chismis da nga main. Ngagap-apa kayo kano kanya Uncle. Kasanong agap-apa kami. Kat naimata nga met no kasano ti kinasweet me kani uncle mo. Isumati ko na. Ha. Amak no asino ti mangi chismis iti dayta. Unantay, ninanatuyang. Kuna kun kat. Di mo kano ngamin madait jay pisang nga t-shirt ni Uncle. Tila ngamin makitkita dakay. Di mo kano ilutlutwan iti kanan na. Tamapan makisisyo na mabisbisin. Kastagayam ti ibagbagada. Unantay. Ha? Kamali amin ti pampanunutan da. Wano atap da. Anya iya ti or-ornusem di ta kabinet. Ay, Me. dagiti man kabarbaro abadom, day. Uy. Nabayag ko na ginatang hanggang di mo mat isusuot. Apay dagita. Aramatem man dagitoy. Tadagiti chismosa ako kumarek. Ibagbagada asaan ka kanong asikaswen. Tadaan kan pisang kanon ti t-shirt mo. Kuntinto ako itidaan. Day tangarud kat. Ay dagito yan baro abadom ti osaram de. Jak kayat nga ibagbagada di tarwar asaan ka nga asikaswen. Iso adagito'y daan abadom. Ibalangtan. Maray, at damot ichismis ko ken ka. anya day tamaray. Talagan saan nagsinan da maribanang ken kapitan. Ha? Ay na, kimaro nga ruden at iririda.
Nakita nga min dagiti badbado ni Kapitan ije basuraan. Ha? Pudno dagiti ibagbagak, Mare. Nagsinadan na talaga. Ha? Ay sus, nasken nga rod amaamuan dagiti kabaranggayan day tamaray. Wen Ay na. Ay, nagsinadan na talaga. ay na. Awanan jay agkalabtay. Nagsapaan na pan ni uncle mo ija barangay hall. Apa yan, tay? Ag-meeting da kanu ngamen. Iso nga itulod mo inton madamdama je balon ni uncle mo, ah. Ay, isumot lagay mga glutluto ka. Wen, saan ngamen ang makapangan ni uncle mo itinasapa unay? Ay, isumot lagay ang anak ko na idi na minsan a meeting da, amabisin. Wen nga road. Iso nga balunam inton madamdama. Tapno saan da nga ibagbaga abay bayak. Kan saan kaw nga ay ayatan ni uncle mo? Nay, anya day tawit mo, kwarog. Balon ni Uncle Kaw. Nasaya at mat ninlutwan ni Antime. Nga uray sandan nga gininayat. Oy, sana pud no asandan nga gininayat. Saanan? Nag-sweet dan to, pay. Kung kunadalaang mat Oy, diyo ka no ichis-chismis dayta, ta sana pud now. Apay katasanan. Pudno nga round. Nagsinada mo ta talaga. Sana pud no dayta. Sweet da nga raw, ije balay da. Ay nga akaswitan kat no agsinadan. Uy, Maray, agulimag ka. Adetan ni Kapitan. Nay, umay kumatang. Ay, umayak man gumatang sa gawad. Anya tigatangam, Kapitan. Tinapay. Agpili ka na. Ay, dahil mabiit man lang, taiwat-wat ko timak. Spagheting pababa, pasirok at patenga. Na. Na, Ngatok na ito. Imakong ko pa! May isa, dua, talo. Na, Suo kang tidila. Na. Ay, nalpasan. ay, Titibayad ka. ah, Tinapay nga. adto yan, Kapitan. Wala, indakon. Sige, Kapitan. Indakon marito yang. Ay uwan, kapitan. Nakon o papa. Na. Kaslain rang tanamot ngayon ngato dagiti ima na mare. Tapno makita tanga awan pisang tibado na. Wen maray, kabarbaro mo di t-shirt ni kapitan. Wen nga ron. Ay sos. Kamalinsamot tay inchis-chismis tamaray. Ha, kan awan na sayop ko nga agat ang lit ita. Ni Uncle nga yan, tay. Agin ina na ijay salas. Nabannog ka nung ngamen. Apay anak igam ka itiwasay. Ay katsya kun ati mapan agbalseg. Takaasimot ni uncle mo. Ay, naku na kamit asyakon. Di, syakon. Ay, syakon ko na. Ay, sus. Me. Ay, agin na nakakit didita. Di. Delikado aksa. Siya ka nga rin din, me. Si kan ade. Ay, Delikado. Ay, kwarog. Si kaman laengan. Kun kay. Isak man ang tinakita yaw. Isak la ko may mimay dito'y balay yaw. Ni magkwarog tinakitak nga agbalbalseg di tabalay da kapitan. Pinagbalsig da siguro Ay, maray. Papanan ngay da kapitan kan maribanang. Wen nga ron. Naka-holding hands damay. Na. Ay, kapitan! Maray! Papanan nyo nga ay. De. Papananta. Ay, mapantaman ag walking. Me. Maray, hinangid ko nga inawag da. Me, kande. Ay na. Ay na, nag-sweet kayo mutan, maray, kapitan. Ay, uwan marituyang. Kasta kami talaga. San apod no dagiti agwarwaras at chismes, nagsina kami, wano agap-apa kami.
Asino kada kayo timangiwarwaras itikas jay at chismes, ah? Ay, isa na siyak, Maray. Ay siya usad damot asaan na siya, Naa. Kat, asino nga rod ngay? Awan mo't timayat ang mga klon kada kayo. Nga mga no dagiti chismosa dita, maray. Ha, kasta aya. Makaam mo kayo iti biyagyo, kukumare. At, Me? inta nga rudan. Oo. Naa. Maray, nag-sweet damot. Saan mo't gayam apud no ti atap ta? Uwan nga, Rod. Ay, unayan. Ay, da kayon tumet ngamin nanatoyang ken nanakwanang tanaesem kayo nga agaramid iti chismis. Anya nga ita, di da kayo lang tinabayngan. Ala sige, diton tinagibusan ti sabalipay nga istorya. Ana daw manipod iti dinto agkupas apadas ti kakaysona. Dawanan ng labida tayo, anay! Kapitan Inteng! Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon, Virgie Buklay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken na ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangay.